Pozdrav svima, evo jedan video nakon dugo vremena. Danas ću vam pokazati jednu igricu, Sperminator, dosta ovako šaljiva igrica. Mislim, slika vam tu sad sve govori, znači cilj je zaustaviti spermije da uđu u jajnu stanicu. Imamo uvod. Imamo sad uvod ala Terminator. Znači igra je besplatna u biti, ali kroz in-app purchase možete kupiti da nemate oglasa i još neke dodatne stvari. Znači možete spojiti s računom od OpenFind-a ili Feint, ne znam kako se to čita, ili od Game Centra. Ja sad ću vam pokazati kako se to prilike igra. Znači imate tu kondom, tablete da ako vam slučajno uđu spermiji u jajnu stanicu da se obranite. Da idemo malo da igramo. Znači fora igrica nešto onako jednostavno, evo sad stavimo kondom i sad oni u biti ne mogu tu proći. Znači to je jedna od zaštita. Imate i ove tablete, znači da kad uđu, znači imate plavu i crvenu. Plava štiti da uopće ne mogu, znači da se unište čim dođu do jajne stanice. Crvena kad uđu da se zaštitite i tako. Ja sad ću izgubiti pa da vidite što se desi. Sad još uvijek djeluje ova tableta. Ajde sad nek uđe koji. Evo sad čujete kao uzbunu. Evo vidite, znači game over. Postali ste roditelj. Znači vidite ovdje te oglase, to možete maknuti, ali nema potrebe. Mislim, zašto plaćati bez veze ako vam ne smeta. Znači, imate tu nekakve opcije koje možete podesiti zvuk, muziku, da li ima vibracije, da li imate koji ste spol i tako. Znači ništa previše ekstra. Znači igra je u biti za malo opuštanje. Možete ići u shop, kupite neke stvari i tako. Znači full jednostavna igrica za opuštanje kad ste u busu ili zujite ili ne znate kaj bi radili nešto kao kad igrate Angry Birds ili Doodle Jump ili Zombie Ball. Znači jednostavno da se opustite, da se zafrkavate. A i fore I mogli bi reći da mogli bi koristiti tu edukaciju znači za seksualnu orijentaciju u školama. Ne bi bilo loše. Pozdrav.